мына көрүнгөн жерге чыдап кеткендердин кезепети. Бул жигиттер Бишкек жылуулук дейт. Өтө албайт, потому что молодой өтө албайт. О мешитке келгенде мисалы үчүн бүт машиналарды ушул жерге чыдап кетиргендер да. Болбосо эки тилке болчучу. Эми ушу кантип болсо нагы эле чыдап. Намаз өтпөйт го мындайлар чыдап кеткендердин деле. А булар Бишкек жылуулук бир жерге барып бир авария болгон балким бир жумушун аткарып жүрөт да. Чалга бияктан кире албай артка кеттим. Себеп дегенде мына өзүңөр көрүп турсуңар. Вот молдергелди карабайсыздар, заезд выездтерге. Заезд, выезд, заправка. Заправка нашли, бұл жер парковка болып кеткен. Қарабайсыздар. Уже қантып болсын. Аранчы болады. Заправка нашли, парковка будет. Машина болып састау. Неге ұрсат есептейін да? Заправка. Заезд, выезд полный жабылған. Заправкадан да заезд, выезд метр полный жабылған. Тротуарда тұрат молыр. Тротуар. Тротуар. Ошон берем нам балдар. И вот заезд, выезд. Эми ушуга поздно, басамын. Ең негізгісі монтип қойып қойдым ғой. Анан аварийканы ешқаш кетті, ушинтип. Самое главное. Мына патрак, бүт патрак турушат.